قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وسلم. Ya riwayat dengan Imam Muslim, hadis dengan Anas, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma fil jannati azab. Tumtuman yu halom sin sulga wairu unsubul. Halom sin sulga way subul. Nahinang ini tiranan sabab. Aun ding hamanga nakauna ring katuk tanyu in ibadat mabugat. In ibadat masigpit. Sumagawa na hinang kailuyaon aabi-abihan kanila bang nila magkatali aun hurul inalong sulka. Puasin rida rahmat sinallahu ta'ala aun hipagbak nila baba itiyaga makanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hasarab yato in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nawag-tawag siya lawiluwa na hamanga sila bata bago. Pagasawa kamu bang kakausan nyo magnapakalahil iban simbatil pagasawa kamu. Hambuok adlaw hi Omar hinabuhan sila nagtatawag aun hambuok usog kita niya bago hapangatod niya sambil iya subunin usog yaon aanta mutazawij lang niya ini kaulong niya nakaasawa na lang sinusog yaon la lang kanya hi Omar inta usubul di magpakaasawa di siya mahulog parwa pasabab in subul lang niya kay mo makakaus di mag-asawa di siya lang niya mahulog bang bukon hadwara parkala imma anta ajizun aw anta fajirun bang bukon lang niya in ikaw usog mahina way sub pababai di makna bukon niya marayaw. In usog tumtuma, in apu Adam halaw na sinsulga. Sumagawa biyalinga nga atawakan kita sinallang talari majukup. In kakuyagan, in kasanyangan sinhambuok manusia bangway abay-abay. Hangkan tiyugila sin Rasul tumtuma ikaw hambuok subul mapataya pag-ibadatan. Way halaw sinsulga subul. Aun tiyaga makay muhurul ini. Di ko manjari alone. Di ko manjari wayrun iban musubay aw maasawa malum sin sulga. Bang kau matay subul. Sumagaw along hi Omar tumtuma. Inhambuok usog makakaus. Kaya umasawa ang padi umasawa. Di siya long niya mahulog parwadakbus. Bang bukunin tauyan ajiz. In tauyan fajir. Bang bukun long yung tauyan mahina. Inta uyan hikamaruan yata umangi hahadarat sinallahu ta'ala in usog makakaus umasawari umasawa tanto mahulog siyang pamukon na maraw bihaon sambil na nasabot ko hambuok iban ko alam mo pisubul in kamumuhan niya ni pagyanon sing kasubulan kami nagpapa-school kami nagsusupport kanina nemo kami lang niya ako na riyon in timindog ama. Subhanallah. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat dengan Imam Tabarani, hadith dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Arba'un man asabahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Bangko maraya karayawan dunya, lawi karayawan adlaw susungon. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam upat perkala. Bang ini kuddanan si manusia inupat perkala ini nadauhat kiuddan siya sing karayawan pag dunya labi karayawan pag akhirat wayruun na sarayaw-rayaw karayawan madauhat si manusia bang miyagad in dunya niya iwan siyang pag akhirat niya aw manusia dihil kanin dunya sa oy pag akhirat niya aw ni sab manusia kaya sigpitan na pag dunya sumagawa intong bas kanya adlaw akhirat in sarayaw-rayaw manusia naka na indayaw sin dunya iban dayaw akhirat. Haunu ini kawakan si manusia. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam arba'un man asabahun fakad utiya khairud dunya wal akhirah. Upat perkala bang kuddanan si manusia ini kiuddan niya. Natayma niya kiarihilan siya sin karayawan dunya yung pag-akhirat. Panatnaan. Lisanan dhakira.
Ikamarwa niya, qalban syakira wa badanan alal bala'i sabira wa imra'atan salihatan tu'inuhu ala amri dini. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam upat perkala bangkod danan si manusia kaya dihilan sa singkarayawan pagdunya ibang pag-akhirat panapnaan niya bang siya kaya hanugharaan dila madaran nanununtum dhimi dhikir fa Allah. Ikamarwa niya pangatayan madaran nagsasarang sukul fa Allah. Hikatu niya baran bang dumagpak maun kanya inbala atawakan panandas kanya sin Allah. Iyaun siya nagsasabar. Hikatu niya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya nakabak bawa isalihah. Thalathatun minas sa'ada. Kaya riwayat tingkan Imam Tirmidhi hadith tingkan Anas. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu perkala ding hakakukuyukan sin anak Abu Adam. Thalathatun minas sa'ada. Tu perkala ding hamang kakakukuyukan sin hambuok manusia bang niya ini mangina. Panagnaan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imra'atun salihah. Markabun salih wajarun salih. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu kakukuyakan si manusia. Mabaya ko sumanyang aun time ni aun di ka tu nagtrabaho. Gimadji to nga ibo, upat nga ibo, miyabot pa 5 nga ibo. Halibuliw impikilan. Way tudjuhan simpikilan. Mga tay manghud. Bangsadyak yan na naman sinhambuok subul insan yang sintaka asawa. Hapuas simuntul na impag-ibadat impagtuhan niya tanto magsusun siya may ta niya natahala impag-asawa. Bangsadya kabalikan ko kaya ingatan sinsubul insan yang aun peace of mind mo in ikaw taga-asawa tanto magsusun kaw sin 5 bay waktu wala mo kaya us-usan yung mag-asawa kaw. Hapuas simpag-ibadat sumagawa bihaon na tipukitan sin syaitan. Hindi kaasawa tagahinang na. Nagpapa-school. Ako na lang ngayon ama. Diyasin sa kaula-ula siya magririjiki. In kahinapusan sab hariutang sinallahu ta'ala para bahari ang sinrijiki. Amo na inrijiki sin. Kahinapusan sabha. Inrijiki matod para baharian. Rijiki baran, rijiki kahalulayahan, rijiki salamat in pag-agama, rijiki ina, rijiki anak. Kahinapusan sab hasin rijiki alta. Sa kita niyo biyaw na inang priority tanyo impangan natin rijiki tuput sin, tuput gadji, tuput hinang. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat tingkan Imam Muslim, hadith tingkan Shaddad. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairun min imra'atin salihah. Wairuun fa'id da nakawa simbar iman marayaw puas ding pagmabuga sin Allah ding si makabatuk makawak siya babae salihah. Long sin hambuok ding hamanga naukat nakauna ring kato tanyo Hitisan bin Sulaiman. Al-mar'atu salihah syatru dinir rajul. Inhambuok usog makabak asawa salihah. Kiyawakan niya na intunga si pag-agaman niya. Falyastakmilil baqi. Hado ka ingkawil, falyattaqillaha fi syatril baqi. Doon niya na jukupon hapagda niya asawa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan. Iawi-awi kita niyo magbalik kasubulan labi luwa na. Kaya riwayat din kan Imam Baihaqi ban Bazzar. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini. Falyastakmilil baqi. Hisiyu-siyu in hambuok tao. Maka asawa na jukup niya na intunga sin agama niya falyastakmilil baqi. Hado ka in riwayat falyattaqillaha fil baqi. Isiyu in nakaasawa nakawa niya na intunga sin pag-agama niya. Din doon hatunga sin pag-agama niya kawakan niya hapag unong-unong paghambuok ni sin asawa niya. Mga tuan, mga rayang, harantaan sin iman mo hibuklad sin Allah Ta'ala in hujjikit mo. Harantaan sin kabuntol sin ibadat mo hibuklad sin Allah Ta'ala in rijikit mo ibang barakat mo.
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Bangsad jalong sinallahu ta'ala in mga sila ahlul qura tauha kauman nagmabuka lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaina nasabbut mastafada almu'minu ba'da taqwallahi khair min mar'atin salihah. Wayroon na karayawan madawhat si manusia puas ding hapag mabuka fa Allah ding sin nakabak siya babae salihah. Kabuka fa Allah ta'ala iwan sin pag-iman. Solution sin rijiki maukad kay mo sarta magbarakat kay mo. Imbihaon na baliskat. Priority hadayaon mo impag-agama mo. Bangyan di mayaw tumtumalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat din kan Imam Muslim, thalathatun haqqun ala Allah aunuhum. Tutumpukan kapatut wajib ini fa Allah insuway sila tabangon. Al-mujahidu fi sabilillah. Intao nagjihadadan sin Allah. Wal mukatib adu kayong riwayat wal katibul ladhi yuridu ada. Intao min nakautang maksud niya yaon hitunay ni inautang niya. In hikatun niya wan nakihul ladhi yuridul ifaf. Amu in usug maraya siya mag-asawa supaya magpaamu. Maghidjatul sin pag-agaman niya magpupo sin syahwat niya ha supaya mangutang pahalal silanan in mga manusia kapatut fa Allah ta'ala insuway sila tabang. Hado kayong riwayat siya pahan sin Rasul wallahi walillahi mathalul a'la. Inhambuok tao kakilahan mo tao marayaw. Apabila siya mamisara kay mo ay pagduarwa bang mo iroon kasakupan magputing magtuyang kakaroon mo. Bila din namang siya magwallahi parang bukon asal kumahagad na kautuod. Imparkala pag-asawa. Tulong sin Allah. Support sin Allah. Iyan niya magad kay mo siya pahan sin Rasul. Wallahi. Bangkaw mawaya mag-asawa. Maksud magidjatul sin pag-agama mo iban sin syahwat mo. Wallahi tulong sin Allah. Di kau hutasan labi, di kau layuan tumurun. Di ako magpalayo sin kadmad to pa sahabat patabi ni men kamu biatun iman nila. Timag na ako nag-asawa pa ngayon anak ko ruang atos nga iway ako nakatalus nag-school labi nama ko nakawi na rin nga Saudi. Duang gatos ngayon pa ngayon anak ko ruang ingin hotel do kaingin bulawan. Long kupait. Pagbaita ko kanina, kiul ko induang gatos ngayon, way ko papanapati, maas ko yung pagyan ka nama, ibang pagyan kakoy ina. Isyuin, hipapatay mo rin nga pamilya ta. Sa mabaysin na mo, magdarakang kamati sa time ito ako. Inama ko minuit na sabab na sakit. Intay mangut ko nag-i-school pa. Fikatun billah. Ingkunsi si maraya in usog mag-asawa. Solution, tumtumarang aun tali mo mag-asawa bukun panagnanin tali umusin uli ni kaungsod. Impanagna an iusal sin syaitan hipamuka. Hipanasak paanak apo Adam kamiskin. Financial. Bang in manusia in kasigbit niya mahinang pagang. Hikamuntul sin pag-agaman ni hali alaba yan pag-asawa imangi yan pamarat sa ni hakadar. Tiwala lang sin Tagalog takad kau puas ning Allah ta'ala puas sin 2 bulan dihilan kami idda na jukup na mo induang gatos nga iwan sin susukatan nila puas sin tiyaon kakapinan pa kong kupila. Sabi ko may sabihan unso kat lumuyanin Allah. Magtuko babae pag-ubos sin babae pamaas niya mabaya kami magmaksudwiroon hiwalon mo na bukong biyadto. Sumakawa imanu siya mabaya mag-asawa magparihala si pag-araman niya o kabanda kau sin Allah ta'ala pamikil. Do your best. Let Allah do the rest.
Kiblam na yung guru ko yun. Ina ng sarap. Aw nambo. Iman day mo ari biusog. Kung sabi na biusog. Ramadan kimuddan. Nagtigtigin datuan ana sindatuan bayha papaasawahon. Di YC noy kakinisan noy katan. Nagduguro ko kami. Laong kukuro. Bangin Allah Ta'ala riridjikian kita hinabuhan halom kita haram. Hinabuhan kita nagtutunang-tunang nagte-text-text nagme-meet-meet di bansin babae. Maita kita iniridjikan sin Allah Ta'ala bang kita timikang pahalal. Subhanallah. Iningat sin syaitan biak libut-libutun kawa. Sa waktin manusia bang piyon insin piamilod piang diskarte. Timo nga na haungsod. Hadis maudu na hinang sahip yang diskarte. Ginis mupasiring kiararang. Ginis kung lama ni piyak darang piyak dis. Mahirang tumikang pahalal mabuka bang paharam maisog. Imagine niyo ben hal niyo. Bukong katulong kami nagmamalinis sa bang mo yak picture o tinakalabay na kauna indong biada adlaw bang o ni requestin tunang. Malayo masuok bang tao kalasahan. Impaglasa tuminggil habukon karna sin Allah kasara. Impaglasa bang siya tumindog habukon karna sin Allah halal tumtum makasara. Dengan sabab yato mga tay manghud. Ingkunsi singkasan yang dunya bawa isalihah. Labi ingkunsi muhaadlaw susungon. Mahinang da isab kay muhikarayaw sim pag-akhirat mo dahin doon dali sa bapag-asda mo asawa mo. Falyattaqillah fil baqi. Harin doon pagda mo asawa parayawa. Sawawing pagmarayaw mo pa asawa mo inyan ibadat pahadarat sin Allah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na naabit tingkato day sab. Amo mga sila taka-asawa panagnaan imyan in Rasul ako marayaw magda-asawa ampasa na naabit parayawan yung pagdani. Kitabin piyagbiddaan sin ibadat sin subuliman sin taka-asawa. Man tazawwaja fakad istakmala nisfa dini. Hanganin usok na halal na kanya ning tunga sinakamaniya. Impiagbiddaan sin subul iwan sin bukun subul kita. Inyari kita ni biyaw nagusaha. Ahambuuk pilak hirihil sin hambuuk usog bana pa asawa niya labi mahal ga ring sin hangibu dinar hirihil sin hambuuk subul ha mga mujahid adaan sin Allah. Piagbiddaan. Hambuuk pilak hirihil sin usog pa asawa niya. Labi at tumahal ga mabugat pahadarat sin Allah. Din sin hambuok usog dimil hangibu dinar inalga sin dinar kansiyon niya dil pagsadak kahamanga mujahid sabang timbangon inna paka sin hambuok usog paasawa niya mabugat inna paka usog hambuok pilak pahadarat sin Allah. Ilingkat sin pag-aasawa magbidda in usog umatod paasawa niya binadratir rahma lang himuad in usog umatod niya binadratir rahma. Bausun siya sin asawa niya hapangatod nagdaralasa. Bausun sila sin Allah Ta'ala sin pangatod nagdarapa-dapa sin ulong sin Allah. Subhanallah. In usog umatod pabukun halal kanya limiw makatu alay. Dusana. Mulka na. In usog balikan ko hat umatod pa asawa. Bausun sinasawa sing kuyag umatud kaniya. Impamaw sinallah rahmat ulong niya. Piaglong saran sin mga sila mujahid rahmat sinallah. Piaglong saran sin talabul ilm rahmat sinallah. Piaglong saran sin nagdadakwa rahmat sinallah. Lingkod sin hambuok taga asawa pa asawa niya umatud nagdara. Lasa iwan sin kasay atawakan sub. Bausun sila sinallahu ta'ala sin rahmat. Ang kanalong Ibnu Mas'ud law lam yabqa li min ajali
illa 10 ayyam wa a'rifu anni amutu fi akhiriha latazawwaj makhafatan min al-fitnah. Banglong niya kaingatan ko lang Ibnu Mas'ud. Inna kapinda ko man hapangumulan ko hangpu adlaw. Kaingatan ko hay kasiyam adlaw mapatay na ako. Umasawa pa ako. Sabab simmabuga ako lang niya ragpakan simpit na. Sabab inusul ay na mahalnu, ay na makanu. Hawnu binaybayan, hawnu tampat, hawnu waktu. Iya apas-apas yan simpit na babae. Wayrum binin kolong sin rasul, makabuka iban makapilig do fitna ha umat ko, beng sin fitna babae. Shaddad bin Aus, sung na mawapat naja na, hawak to siya tiyul kinan sinambuk subul, iyan niya paing subul yaun, aanta mutazawij, iyan naja, mapatay. Ikaw long niya yan tuan, nagtutulkin ka ko, subul kau, atawakan ta ka asawa ko long niya la, way pa asawa ko. Long kaning Shaddad bin Aus tazawaj, fa inna Rasulallahi awsani alla amuta wa azaba. Sabab wasiyatan na kulong niya sin Rasul, ibut-ibut kay Musyaddad. Ayaw kau magrida, mapatay, inkaunan mo subul. In subul, di magpakatangkis sa fitna. In subul, mahunit tumangkis sa fitna. Di pagiano ning babae ri kapitnahan atawa kaning taka-asawa takapitnahan. Sumagawa maku. Bang siya makita malingkat babae katumtuman niya in siyaon asawa niya. Bang siya makita makaiibo kanya hambuk babae matali niya aun kanya halal. Ada punin subul. Pila bihaun tabiya. Natipu kita niyo sin kakahinang nakatatapuk. La'alaman na min ummati ya'tuna yawmal qiyamah wala hum bihasanatin kajibalin tihamatin bayda. Kaingatan ko lang sin Rasul aun ding nga mga umat ko bangunon ha adlaw kiyamat dumatong nagdarasin amal ibadat mataod fayaj'aluhu Allahu haba'an manthura. Hawak tuman niya untimbangon mahinang biya gapas-gapas wayrum bugdat may lang si mga sahabat may tanabihat ko. Sifhum lana ya Rasulullah. Hadugayong riwayat, jallihim lana ya Rasulullah. Sipata baita kamu ya Rasulullah supaya ri kami mahinang biya kanila. Aum biya budi badat. Hawak tu timbangon mahinang biya pokpok. Iyan niya sila sinallah. Why? Sila na tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ama innahum qawmun idha khalaw ila maharimillah. Sila nato'y mga kauman tumpukan bang sila makalibot, makatapok, makalayo, way makarungog, way makakita. Iminang na sila simpiang langan kanila sinawa. Ibut karna. Ayaw mahinang sababin Facebook. In Messenger, in WhatsApp, Viber, iban singkaibanan niya. Tumtuma, bakas tiandas im mga sahabat. Haayat sinallahu ta'ala amo hindi sila paputun sin uno-uno parkala. Hawak to sila maghaj, ayaw ka mumamut, uno-uno parkala ning kakitaan niyo. Ang pabiulian sinallahu ta'ala in ayat liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Aun time dilan kau sinallahu ta'ala situation wayrum makakita kay mo at malaykan siya. Pialugay kay mo in kangian yan, in maksiat yan, wayrum makaingat kay mo ang bukon ikaw iban sin Allah. Tumtumar indo umabaya ko tandasun sin Allah. Bang biya di ining kabuha mo kaniya. Ayaw mahinang tiranan sabab. Inambuk messenger pitchi mo way kikita sin iban mo masapat mamitsi. Paharam. Sumen paharam. Tumtumarin doon biyutang sinallahu ta'alim parkalay ang mabayat na ko tandasun. Mabayat na ko testingan. Bang biya dining kagawut mo. Hapagtuhan mo kabuha mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaun liyajazi Allahu sadiqina bisidqihim. Tumbasan sinallahu ta'ala inambuok tao nagsabunal pagin hawabaran niya. Asubun tawin pakanya-pakanya. Pila ring mga kabataan kulang magpakalappas ding habihin fitna. Usog maghakas-hakas siman sim babae.
nikahur rajul biyadi. Tariya inasawahun na sinusog in lima niya. Sambilong si mga kaulaman, akbahul isim. Sangi nga na imbento, amuna intiyaun sinambuk usog in lima niya. Iasawa sin usog in lima niya. Mangi mandungon sa nagjato ini. Daob. Mga tay manghud. Way uwat simbihin. Bang bukon umasawin tao. Bangin reason mo lang mo mayroon usaha ko. May ta naguno ko ri. Isin nagre-rejiki ikaw. Bukon magmana iyan ko papaasawa ulong ta nagsusupport ko pamaas mo ibugto. Di. Sumakawain Allah Ta'ala adil. Di limiyu insubu pakarayawan habaya sin Allah Ta'ala karayawan kayo. Di limiyu insub mo pakarayawan. Sabaya-baya mo karayawan, rin baya sin Allah. Hangkan manusia bangsa niniat pakarayawan, hiukab sin Allah Ta'ala ingkatan lawang sin karayawan ni dunaunahan niya. Hangkan na inulong sin Allah Ta'ala hamanusia mabaya magdayaw. Hapuas niya himinang karayawan, di siya tungbasan sin Allah sin. Al-hasanatu ba'dal hasana, tawabul hasana. Wasayyi'atu ba'da sayyi'a iqabus sayyi'ah. In karayawan puas na hinang mubiyaon karayawan, inyan tungbas in karayawan na hinang mukain. Dahil nga sarap yato, di limiyo in karayawan, baya mo himinang. Habaya sin Allah. Hagantaan mabaya ko magdayaw sin pag-agama mo, labing baya sin Allah Ta'ala rumayaw ko. Dahil nga sarap yato mga taymanghud. Niyat lang si mga magtatablik. Agantaan siniyat mo mabaya ka umasawa, manaytay rin doonin tulong kayo mo sin Allah. Thalathatun haqqun ala Allahi awnuhum. Wan nakihu alladhi yurid al-ifaf. Inmano siya mabaya magparyala sin pag-agaman sin syahwat niya. Hak kapatutyan sin ipon fa Allah Ta'ala subay sa suportan. Dahil nga sabat to ayaw kumanggaw. Sa inang sadya ko sabab. Wasiyatan kita sin nakauna rin kato taniyo. Ra'aytul khaira kulla. Yajma'uhu husnun niya. Kita kulong nga impunan singkatan karayawan, ang buok. Piyun siya yan bang rumayaw iniyat si manusia. Parayawin niyat mo. Mabaya ka umasawa, magparihala sin pag-agama mo. Magparihala sin syahwat mo. Tanto-tanto limiyo insub, baya mo magdayaw ring habaya sin Allah. Dahil nga sabab yato wasiyatan ko muna ang ginhawabaran. Longhi Ibnu Abbas, afdalu rijalu hadhihi al-umma aktharuhum nisa. Inyat to wasiyat hamanga sila ka ilo kasuhulan. Bihaon kahinapusan tang buson ko inwasiyat long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In afdal mulya sin ummat ini hakausugan. Bimakna in the best usog ha ummat ini amuin mataud in babai asawa nila. Dia diin na inway asawa. Bang iyan niya long niya afdal usog sin ummat ini mataud in babai niya. Bukan mataud in chicks. Babai halal kaniya. Upat. Insyaallah. Tali ako no. Bangsaw pa Maria nabalis kata. In afdal usog mataud babae. In sangingi usog may babae. Nahangkan bang kau nakarungog usog aw nakaus aw nakaya aw nausa di mabaya mag-asawa limigwat pa. Laong si mga salip ding haluson pag gusto maraming paraan pag ayaw maraming dahilan. Di maning kabayaan niya bukunan babae sa usog. Ang kaniyan hi Umar lang niya rangkaw way asawa duwarin hukuman mo. Imma anta ajizun lima na usog ning kabayaan mo. Aw anta pajirun in ikaw yan taubardo sana. Ang kan insubul wayruun hikatu patta nila magpi na kamu bang bukon kamu bantut taubardo sa kamu. Nang kan mga tay manghud
Pamikil ka mo. Inshallah. Nagsusuok na yung kiyamat. Ibnu Mas'ud. Aung kapinhang po adlaw ko. Kaingatan ko mataya ko alas, umasawa pa ako. Shaddad bin Aus inyaon nadya na. Sa makawasiyat pa mga nagtutulkin kaniya, tuwan bang kau subul kung tumawasiyatan ako sin Rasul, ayaw kau mikimatay ni kau na mo subul. Sabab in subul, di magpakatangkis siya na fitna. Di nga sabab yato kabalikan ko in subul, pamikil ka mo, duwa rin dakbus niyo yan, may nikatuwa. Inta ka asawa, nakamunin bahala. Ang kamawa mahinang longta, abdal sin umat inibiyaitan, nakita niyo sin Rasul. Pangkita niyo ang pasuyon, da wayron din doon asawat, nakita niyo wasin tiger. Dabang kita nagdaregiwan sin asawa, no ko nag-iipat tiger. Biadak busta niyo biyaon yan. Naangkan na yung maudu at mga trendi mga kabaihan, konbinson na mo sa ito, supaya ialaw ba yung kaibanan ni Sab. Yorong damaray. Turungog. Nari na bang bini mabanay ni magbalik. Aun to lecture mo na ko narunan nabana ko si nagbini. Ayaw na lang niya pa-lecturein tao yang mari. Mamangangi yan lang niya hula. Tugtuban ko rin din wasiyat. In points imbis sarako. Bangkaw mabaya. Kasalamatan, kahanunangan sin pakaradyaan pagdunya mo. In sekreto rin di ilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-asawa ko. Bangkaw mabaya damikyan isap masanyang insusungon no hambog ding mga tiranan sawab. Hikasud si manusya palong sin sulka takwallah. Den doon ha takwallah tiyukila kay mo sin Rasul. Kapagda mo asawa maka mo intunga sin pag-aramam. Dahil nga sabab yadto inta ka asawa magparayaw sin pagda nila asawa nila inwayroon papa asawa ando pamikilan kamo sabab wayroon hikatupat ta bang bukon tabiya in kasuban nyo yan usog in kaaunan nyo yan bukon na marayo hapangatutsin Allah subhanahu wa ta'ala. Tugtugan ko rin din wasiyat murah-murahan magmumpaat at tukato taniyo in takasubul panglong tawayron asal tuod kaus bukon niya tumagma na long ta papatakbion na magtuwi misan wayron kay nga takbion sumakawa na papaglaglabon kita niyo ang kanalong si magmamathal kunu fudala qabla an tabhathu anil mar'atil fadila. Paaw na niyo ing ginhawabaran niyo kausukan amo ing kagalang-galang. Habutor pakamulong niya lumawag at tawakan maghuna-una sim babae amo inya angad kulat niyo. Tayibo na litayibat inusog marayaw pababae marayaw susuko-sukoan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan magmumpaat at tukato taniyo in suhul makaasawa na yung mga sila taga-asawa na pamaidman kamu paasawahon pa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah at tuna diong bangunin biya forever pagyanon. Hati niya wayron forever subul. Adlaw maunin kita nyo katan na subuliwan si mukun subunat. Inta ka asawa gumanap pa asawa. Insyaallah. Na insyaallah taala na mamikilan kita nyo biya kawin na supaya magkasawa. Supaya malapas kita na yung harwa patta yad to insyaallah. So, wasimpag sarang sugol pa Allah Ta'ala, sarang sugol kita ni Wambok tayo mangod si kita ni kay Kukuli. Sababan niya, sababan si family niya, lawi aulain, bibi nila, bibi Hafida na, yari kita nyo na inumpong, sarta, nakapag kilahi kita nyo, hindi mga wala nakapagkilahi, amo na inimbiyak nikmat, katutan nyo sin Islam. Kapag kilahon kita nyo mga nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. So rito na sadya, akalo-kalo kapag balik-balik kamurah-murahan in pag kilasin kita nyo mahapon ni hadlaw ini. Madawat na to karayawan hadlaw mahuli. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na wakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وجميل